kay katamungan. Idawon tayo iting misa para king kapasalamatan daring pamilya ng Bong Garcia and Party, De Jesus, Ices family, Romel Castro, Hector Intal, Neil Maniacup, Carlo Macapagal, Joselito Yabut, Ninoy Melipagyo, Janine Dagdag, para king kayong birthday, at Leonela Batu, Eddie and Elena Buwan, Miding Intal, Arnold and SP Paruli, Det Malonzo, J. Basilio, Casey Miklat, Willie and Dek Andaya, Lito Janet Mago, Lita Balesteros, Justin Grace Olivares, Kaloy Ling Uno Dactes, Ren and Manflor Malonzo, Ramil and Grace Malonzo, Malu Dungo, Kay Punsalan, Rogie and Roma Reyes, Rodolfo and Margie Reyes, Arceo family, Ronel Victor Dagdag, Teddy and Ervi Libang, Pilar Lokban, Ernestina Dimal, Lady Estelita Mercado, Mary Ann Carino, Dan and Marilyn Dimaquibo, Vilma Garcia, Aris Garcia, Ogie Dimal, and Rod Bravo and family. At para kingalanganggang kapainawan ding kaladwadi, Maria Luna, Juan, Erlinda, Domingo, and Donata, Arsenio and Rufina, Celestino, Flora, Crescencia, Fernando, Inicencia, Carmen, Bernardo, Rogelio, Gloria, and Erlinda. Siklod tapong yeni, ban pangadian, ingoracho, imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit tayo pami, itamungan po, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kakamate na karing dakal at tao. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring peka puning pangbansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyaw na. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareating masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasuyo kami, karetang mangailangan at pakakalulo.
Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanuan na Virhen. Virgen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar.
Maya payabak po kay katamungan. At syuta na po king kapito ng aldoning simbang bengi. Lubos ka pasalamatan ka rin kay katamong lay collaborators, Mr. Patrick Banal, Mr. and Mrs. Elmer and Elena Cunanan, Jesusa Garcia, Eduardo Garcia, Pilar Patrice Banal, Maribeth Reyes, Amelia Donato, and Wilmar Garcia. Paunang salita. Karing pamamasa angeni, damdaman tala ring adwang babay. Ababye kapasalamatan king Dios, pauli ning kinaglila. King meto nga banda, at suyay ana, mitmong kapasalamatan, at antimurin, mitmong katulirang magmaragul, kingarinan ning metong ayanak alalaki. Ing pakamala ng asawa, inya dinaw ning anak na king Dios. Ating Diyos, gawaning metong amaulang propeta ka rin Israel, ipropeta Samuel. Kasumangid naman at suy Maria, dadalit king kayang Magnificat, metong ayobra maestra ning poesya at teolohiya, aring Kristiyano, ring sablang likas lahi pibubulayan da, dapat epadisnan ing kalalamlalaman, ding makapagmulalang bage-bage, apapalad na karing puso tamo. Ding puso tamong binang mabagal, munye kapasalamatan king Dios, para king kayang lugod at pakalulo. Ingke katamo pong paring magmisa, iya ingke katamong kura paroko, Reverendo Padre Enrique M. Lusong. Talakad tamo po at ikantataya ing dalita pamukulat. Gising oras miras na, bengi na aldo sa slam na, umulot ting kasalanan, dinong daratang kekatang tanggapan. Taong matutod, migising na ka, ikaligtasan mo malapit na, karalong tuman, kekang bulutan, ingkamasalan, kekang harapan. Igising, oras miras na, bengi lilipas na, aldo sa silang na, lumulot king kasalanan, inong daratang kekatang tanggapan. Beking masala, bekalinisan, bekapayapan, bekaligtasan, bekatuliran, bekagingawan, kalang ning lupot, kalang ning binun. Igising, oras miras na, bengi lilipas na, aldo sa slang na, umulot king kasalanan, inong daratang kekatang tanggapan. Taong matutod, igising na ka, ing kaligtasan mo malapit na, kararamdaman, kekang bulutan, ing kamasalan, kekang harapan. Igising, oras miras na, bengi lilipas na, aldo sa silang na, umulot king kasalanan, inong daratang kekatang tanggapan. Beking masala, bekalinisan, bekapayapan, bekaligtasan, bekatuliran, bekatimawan, kalang ning lupot, kalang ning binun. Igising, oras miras na, bengi lilipas na, aldo sa slang na, umulot
Kiligin pa ang panganak, ang ng Espiritu Santo. Amen. Ing puso ko pupuryaning Ginoo, magsayayeng kaladwa ko, ulining Diyos sa kakong talapagligtas nga ng Maria. Inganti kaniting tula at kapasalamatan king Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimo rin. Pasalamat, yan ing pakibat kareng balang kalam, bendisyon, at tatanggapan tamo iba't kingapong Ginoo. Yan mo naman ing mararamdam, king kakatang ebanghelyo, king dalit kapuryan ng Maria. Ausan tamong Magnificat. Pasalamatan ni nga pong Ginoo, uling ene kelingwan. Pasalamatan ni nga pong Ginoo, uling meging tapatiya, king keyang pangako. Kapatid, yan yung pagnasanta mo. King adolto pamibiyebiyeta tamo, kareng kalam tatanggapan tamo, ba't king nga pong Ginoo, kalupa ng Maria, mabiyasa tamo sanang pasalamat king nga pong Ginoo. Sadya talang yan rin kakatamong sarili, kareng penandit, may ngalingwan tamong pepasalamat king nga pong Ginoo. Pepasalamat kareng tawong ginamit na king kakatamong biye. Manyawad tamo king grasya na at king kayang kapatawaran. Yagkasta pong mignagnan ng kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang totoo. At kaya kayo kapatad, uling may kasalang kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana ang kanaking biye alananga. Amen. Abebe tayang purian, ingapong ginungin, iking pamagkanta king ligaya king Diyos. Pakiabeta mga po. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing mata sa banyan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banyan. Kayapan, karing taong kayang kaluhuran. Upayan, Nakaparangalan, nakapaligayan, lakat sa samanda ka. Upayan, nakaparangalan, nakapaligayan, lakat sa samanda ka. kapayapaan, karing taong Kayang kaluhuran, upayan, nakaparangalan, nakapaligayan, lakat sa samanda ka. Upayan, nakaparangalan, nakapaligayan, lakat sa samanda ka.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinubod ming anak mo, ban ikabus ing mabilog a ketawan, king upaya ning kamatayan. Ike sanang magmasusi king panyatang ng Kristo, anting tao, lalo kayong makapakirake king kayang dibinong biye. Uling mabibiya at magari kambemo at ng Espiritu Santo. Metumbo king pangadiyos, manggaman king alananga. Amen. Ing liturhiya ni nga mano. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang iana ayawat nene king susu i Samuel, tikine king silo, magdalayang metong atorong at luban watwa, at 26 malitrong arina at metong alulanan ating alak. At dela ne inganak na king balening ginu karin king silo, agyamang anak yapamo. Kay ba't deng kinatat ing toro, delare inganak kang Eli, nganang ana. Mayelang galang na kumupo, ako po itang babaeng makatalakad, siping yu, at manalangin king Gino. Oy ni po, inganak ay inawad ko king Gino. Pekiramdaman na po, inginawad ko kaya. Ngeni ako naman po, pagkalubke king Gino, kabang mabiyeya. Suywane po ing Gino, at simbande ka rin ing Gino. Ing amano ning Gino. Salamat king Dios. Magsayaya ing puso ko king Ginong kakong talapagligtas. Magsayaya ing puso ko, king ginungkakong talapagligtas. Matula ko uli ning Gino, pauli na migwagi ko. Ngeni kalyan ko la ring kakong kasalang, matula ko uling linigtas mo ko. Magsayaya ing puso ko, king ginungkakong talapagligtas. Simbot na la ring mayupaya, dapot pesik na nga na la ring may na. Detang mabsi, ila naman ngening mikayupaya, balang mangan. Kabang ding danupan, ngeni mabsi noman. Pituya ayanakan ing babaeng baug, at magdusaya ing babaeng dakal ayanak. Magsayaya ing puso ko, king ginungkakong talapagligtas. Ing Gino ing kakwa kimbye at magkalubye. Malyari nakatang paten at malyari nakatang biyayan. Malyari nakatang gawang kalulu o mabandi. Malyari nakatang ibaba o itas. Magsayaya ing puso ko, king ginungkakong talapagligtas. Itatas na la kabilyan ding kalulu at liligtas na la ring atyu king pamangailangan. Pakilukluka na la karing marangal at tao, at babyene karela ing marangal at trono bilang karelang mana. Magsayaya ing puso ko, king ginungkakong talapagligtas. Talakad tapungeni ban parangalan ing maya pabalita. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halleluya, halleluya. Meka keni, o wari ding sablang bansa, pagmulan ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia. Iligtas me ing meto ketawan a kekang lelangan. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halleluya, halleluya. Halle, halle, halleluya.
Inginu manatili ke kayo, At keka antimori. pamamasa kimay pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Ngalang Maria, ing puso ko pupuryan ang Ginoo. Magsayayang kaladwa ko uli na ning Diyos sa kakong talapagligtas. Ulingin ako kelingwan, ako maluka ng alipan. Malbat niya ni ako sanda ako mapalad, ding sablang tao. Pauli ning mga ragula bagay at depatana ka na ako ni mayupayang Diyos. Banal yung lagyo na. Kalulusa no rin makitakot kaya, kareng sablang mituki-tuking lahi. Inatsat ning mayupaya ng takde, at simbulat no rin mga tasalub, ketang kapalaluwal ning karelang nasa. Bigsak no ring ari, iba't ka ring karelang trono, at tingatsuking kababan ilang tinas na. Pepakabsya no ring danupan, karing mga haya pabage, at pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Ti paraning pengako na, karing pipumpunan tamo, at di natangya, baneng sa upaning Israel balena. Pepakita na ning pakaluluy Abraham, ang ponding sablang lahi. At inabayan ng Maria, Elizabeth, kilub da rin at lungbulan. Kay ba't nanita, minuli na. Kapatid, yung mahit ng balita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Bedroom boys, hello Mike Tess, good morning. Actually yes, pero alimo, uling doan ng Aldon po, baloy naman, kaming pari, ingkan nung simbambengi o December, bala mo final exam ya. Itang Holy Week, midterm ya mo kanita. Keraklan ka rin pari, kaniting panahon. Itang 6th day, 7th day, panandaman itang exhaustion, 4 masses, minsan 5 masses itang bengi, at 2 itang abak, so that's a total of 7. Can you imagine, 7 hours makatalakad, magsalita, not to mention, kay bawangin, medyo mayumid, mapali, iba't kaking sakin, aircon, mapawas, etc. Mix. In fact, nabingit kayo na itong video, pakipangadita, Bishop Ted, baka ni, while celebrating the Mass, na po, katas ni Ngosyang makanyan, na may pass out yan, po. I hope he'll be better. And one priest from the Archdiocese is now, well, as of last night, is in the ICU. I don't know if it's related king Simbambengi, Monsignor Cito Sison. So, the beginning, include us in your prayers. Pangadita kayo, pero pangadiyo kami naman po, asad-sad tamo nga sana, ining kaya katamo pong pagkumpisan, pamangadit, pamanalangin, pamagmisa, kaniting Simbambengi. Ating pong kasebyan king amanong Latin, nga na po, ex abundancia cordis, os loquitur. Naintindihan niya po? Hindi ka naman naintindihan Manyaman-nyamong pakaramdaman, malago yung pakaramdaman. Alin po nga na po king English, na po kalago, if we translate it in English, mo rin sabihan, out of the abundance of the heart, cordis is heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Baldog tayo mo king kapampangan, subukan tamo. Iba't king lamaning ka akong puso, ingka na akong asbuk, akwan ng mga mano. Nalo yung atsuking kaya kang puso, yan ing lumuwal, king kaya kang mano, king kaya kang asbuk. O pasit niya po yata nitang pepasikat ng kanta, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kasi gana-gana sasabihan tamo, yan mo naman lamanin kaya katang puso. We can lie to what the heart is saying. At luway sasabihanin kaya katamo ng asbok. Pero, nung nanos sabihanin kaya ng asbok, pwedeng lumuwal kaya kang, nung nano'y lamanin kaya kang puso, pwedeng mayakit kaya kang amano o kaya kang asbok. What po aisip ke, ining kasebyan na ini, uling king tintamtamong ebanghelyo, king patuloy tamong pamigunam, king kwento, pegumpisan tamong, ini, dingdam tayo.
ing dalit kapuryan ng Maria. Ako nandin, ausan tayang Magnificat. Pwede yung ulitan po ita. Magnificat. Magnificat. Latin niya naman po ito. Yapining dalit kapuryan ng Maria. In fact, di ba, choir, pasikat, yaning kanta ngayon ni metong choral group na, ang puso ko'y nagpupuri. Yapin po ito. Yung Magnificat ng Maria. At balikan tayo rin yung amano ng Maria. Ring linual, king amano ng Maria. Yapin yung kabuuan ng kikatamong ebanghelyo. Dindam tayo ngayon ni Maria. Mamayang kapurian king apong Ginoo. May kadeterak ya. At masayaya. Kinumpisa na pa mo na ebanghelyo. In puso ko pupurian ng Ginoo. Magsayaya. In kaladwa ko, uli ng Diyos, akakong talapagligtas. O rin mararamdam ka, Maria. Sinabing, lalistahan ng pamagreklamo, pamag-complain king apong Ginoo. Well, of course, you know her story. Asubaybayan tanin, po. Masakit at delanan, kapag subukan na kailangan ng harapan, pauli ning makapasubaling plano ni apong Ginoo para kayo. And at the beginning, she did not understand fully. Tinakot niya, may lingas na siya, may ngutang niya. Remember the story of the Annunciation? Yes. Nung balikan tayo itang kwento ngayon, mas aintindihan tayo in konteksto ng kaya katampi sabihan niya ni, may reklamo. Ala kang complain rugo kaya. Dindam tamo. Amano lang kapasalamat kapurian. Na sinabing, Maria, in puso ko mag-complain niya. In kaladwa ko, tututulya. Kimplano na kanako. O tututulya, uli ng pinsan kong matuwang may buktot. Uli at this time, kahirap na Elizabeth, kaya benay niyang pupurian Inga pong Ginoo. At, nasasabihan, yung puso ko, mag-complain niya, uling inabala na ako, nga pong Ginoo, kaya ka na akong kahinakan, kasanting ko plano. O tinabala na ako. O teliwa na yung plano ko. No. Ala kang damdaman. Ni metong, karingamanong din damtamo, kang Maria, pa magreklamo, pa mag-complain. Ing mararamdam kaya, listahan dereng, bendisyon. Iba't king, apong Ginoo. As they say, we have to count your blessings and not your woes. Bilangan, ding grasya at bendisyon tamo. Kang Maria, tutuyang tutuy ni. Bendisyon, kalam, ilang dandaman mo, kingkayang amano. That is what Mary proclaims in her Magnificat. That's why Mary is the proclaimer of God's favor. A proclaimer of God's favor. Kapurihan, kapasalamatan, king Diyos, kang Maria mararamdam, uling, in puso na, mipnuyang kapigaganakan, kindibinong kayapan. Aluwa mo, ing isip yang makagano ka, baloyog ang iyong puso, makagana kaya. Because in puso, pahanamdamana, gaganakana, ing ganaka, ning apong Ginoo. Ex abundia cordis os loquitur. Nginibalo yun Aya mo pa Facebook. Nung wali, dakal mangutang na, nang bring sabihan nito. Again, from the abundance of the heart, the mouth speaks. At ikong bilang ay isip ang metaphor, ban may po tanging baso sa paknan danom? Subukan mo yung tugtugan kong pichel, danom, ulit. Nang malyari. Come on. Lumapoy, kaburi ko nita. King mano, maglapoy aking tula, maglapoy aking saya, maglapoy aking kapasalamatan. Uling totoo, she cannot contain her feelings, her praise and thanksgiving to God. Anya, nung lumapoy yung puso, lumuwal aking asbok. Now you understand? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Tutupin niya po, kalupa ni nga kakita mo ka Maria, ing laman ning kekang puso, lumolya king kekang amano.
Bali pa palagi kung sasabihan ka rin ka na ako makakapagsalita, lalong-lalo na nung ating kasiran ka rin aliwan tao. Ka rin marites. Mare, anong latest? Ampo ka rin maricor. Mare, confirm. Ampo ka rin takalamarisol. Dahil kumaring mahilig manyulsul. Marisol. O yun ating lagyong makaya nalwapoy kayo ito. Bala na penimbento da nga rin eh. Palagi po sasabihan, makanini. Lakos na, lahat ang ating sasabihan, kasiran ka rin haliwang tao. Mimingat ka king sasabihan mo. Uling ka rin kaya kang amano, papakit mo yung puso mo. Watch your words. Aliwa naman tang taong sisira mo yung pakilala mo. Yung totoo na, yung sarili mo yung pakilala mo. Makalungkot ito yan eh. Nung palaging kasiran, karing kalupa mong tao, yung kaya kang amano, papabisto mo yung puso mong mitnong mwa, yung puso mong mitnong betinga na ning ganaka, yung puso mong mitnong inggit at paghinakit. Actually, yung sarili mo, yung kaya kang papakilala. And that's sad. Makalungkot. Kang Maria, ahangit tayong puso ng mitnong kapigaganakan, hindi binong kayapan, inya kapasalamatan, kingapong Ginoo, mararamdam ka rin kayang amano. Hashtag pasalamat kapurian. Ulitan ke, ex abundia cordis os loquitur. English, from the abundance of the heart, the mouth speaks. At yung po may itong Santa Canita, the living saint, yan po, Mother Teresa, for sure, karamihan sa atin, kilala natin. Inyang mabiya pa yung Mother Teresa, bali yung kariyang congregation, the Daughters of Charity, yan po. At yung karela pong mission niya, pinlinga pa na rin pakakalulu, lumwala, and they go to streets, and then pakakalulu, then masakit, then danupan, lilingapan dala, lingaluwa, uli dala, kingkarelang kumbento. Minsan po kano, at inyang panabili ni Mother Teresa, karen kayang madre. Nga naman kanyan, baldo ko niya kayong pampangan. Nung matsura kayo panamdaman, nung ating kayong maragula problema, nung masantingin kaya kayong disposisyon, nung mit mo, kang mua, king kaya kang puso, nga na, nako pa luluwal, susuyo, karen kalulu. Bakit mo? Palagay bakit mo? Eta na paboren nga na, makatadwang beses, may bayatnan, ding mangailangan. Muna, mabayat na yung karelang daralanan, yung karelang kakaluluan. Kadwa, dagdagan mo po nga na, king kaya kang matsurang ugali, at king kaya kang matsurang amano. Nakaluluwal. Dagdagan mo, yung karelang sitwasyon. Tino J. Mother Teresa niya po, lumwal at lumwal, king kaya kang amano, ilaman ning kaya kang puso. Lawen mo kano rin maring. Balay ka lang, maring. Maring. Yan rin maring, ating maring kaya ni, alaway kayo ni, maring. Then kumari mong masaingsing. Bago yun. Ring masaingsing. Lawen nyo po kano, ring masaingsing. Lawen nyo ding dakala reklamo. Madalas, ding masaingsing, ilaring nga masaya king biyeda. Iba't king kalam ning kaya kang puso, ingasbuk mo, akwa mong mga mano. Ding kasing taong masaingsing, alalong inisip nung alwaretang bagay alakarela. Taretang nega, dakit ing bendisyon, at tatanggapan da nga pong Ginoo, masakakit da. Ing bendisyon ka rin alawang tao. Dahil rin taong mahinggit, dahil rin taong saloso. Dayakakit ing sarili dang bendisyon at kalam. Kadwa at katataw yan, matimid mo naman po king ebanghelyo yapin ini. Paulit-ulit, kalupa ng Maria, ing panagkat, kaya katamo, yapining
miye tamong pasalamat. Miye tamong pasalamat. Idalit ang Maria, dalit nening kapasalamatan. Nga ko pinandin, bang masaintindihan tayong konteksto ng pamamasang ini, no kanya manipatan ni Maria, yung puso na pasalam ang miya kapuryan, balikan tayo, itang meging biyena, itang meging kapalarana, itang anyang inaus ni nga pong ginuging kapamilitan ni miya itong ngayang hel. Nung kanita, tatakot siya. Nung kanita, perhaps magdudaya, King, balita ni Anghel Gabriel. Nung kanita, melingas nga siya. Nung kanita, dakalya kutang, aluwain ngayon ng tsup ng angin. Aluwarin kayo ng amano. Uling, nga naking kayang amano, ing puso ko pupuryanin gino, magsayayan kaladwa ko. Uling, ning Diyos, akakong talapagtigtas. Uling, o ini, na ako kelingwan, ako maluka ng alipan. So she's already feeling that promise of God that is already being fulfilled. May ngako nga pong Ginoo, lakwan at ngeni tutupin. Na ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Anang kanyaman kayong pakiramdam, mali? Potangaga na kada katam, potang ida katamo kakalingwan. O yan, Maria, tatangalaning meto nga Diyos, ay may ngalingwan, kingkayang pangako. Kay ba't digdag na pangana, manibat ngini, sanda akong mapalad. Ding sablang babay, uli ning mga ragula bagay, at depat nakako ning mayupahayang Diyos. Buray kung di nang tayong pansinini. And it's true. Out of the millions, even billions of women during that time, bati Maria, iyang may pili. And wow, that is so flattering, nepo. Ikang pinili ng Diyos. The Lord is with you. Blessed are you among women. Pwede yung migmaragul. Pwede yung migparatut. Pwede yung migmayabang. Uli na niti. Pero wala kang dimdam kaya. Ama nung pamagmayabang. Nung ating niya mang pagmayabang, nung ating niya mang pagmaragol, yapin itang pagmaragol, pagmayabang ni, ing grasya, ating lugod ni nga pong Ginoo, ing Diyos ay may ngaliwan king kayang pangako, king kayang biye. Ikwaye, netuturo yung sarili na. Agyang, nuwan niya ka rin sablang babay, tuturo niya pamuri ni nga pong Ginoo, uli meking niyang nuwan ka rin sablang babay, king pauli na, sarili na, meking niyang nuwan ka rin sablang babay, uling iyang pinili ng Diyos. I hope you get that. She points to the source of all the blessings. Kaya, kingapong Ginoo. Nga istuya, isan Pablo, kimetong ng salita o kimetong ng sulat. And this I always emphasize every time pa-bless kayong bali, sa keno na anuman. In front of God nga lang San Pablo, I cannot boast anything. Arapanin nga pong Ginoo, ala kong apag marugol, ala kong apag mayabang. Bakit? Bakit? You answer me. Bakit? Uling ega na gana, ibat ngan king, grasya, at pakalulong nga pong Ginoo. Nano kang ngeni, ninuhi kang ngeni, peka dakal mo rin titulo mong gabon, peka kwalta mo, peka ragul-ragul may bale mo, peka santing mo, peka lagu mo. O nano mga tsuke ka, hoy, hindi sa'yo yan. Pahiram yan, o regalo yan, galing sa Diyos. And so, what is the appropriate response? Kareting grasya at bendisyon tatanggapan tamo kay nga pong Ginoo, yan yung tuturo ng Maria. Pasalamat. Biyasang, ay ni kapampangan, mamalikid. King grasya, king ganaka, ni nga pong Ginoo. Ito naman, nala naman kailangan nga pong Ginoo kay katamo. Hey, it's already perfect. Buon Ala na kailangan. Nung pasalamat tamo, it's our need. Ikuha it's our need to fulfill our duty, to give our share, to thank the Lord. Ita mo,
At yan, yung tuturo ng Maria, kingkeyang dalit kapurian. Pasalamat iya. Uling masala ng ikit, ing mangayap, abagi, tinggap na kin Diyos. Inya kapatad, ngayon yung kapitong aldo, ning kaya katang simbambengi, malino yung pangumbirahan na kaya katamo. Di nang tamong pansin, yung positibo. Aliwa, din palagi na ang negatibo. Because, o itapining gawa ng Maria, linawin niya, at ikit na, at kay ba't pigsaya na, ingkalam at bendisyon, apig kalub na kaya ng Diyos. Curious ko mo po, kaluklok tamo po kilub, pisamban, mga dita mo na nani mo munatang sasabihan? Nani mo munatang disposisyon? Kaluklok, siyempre tanong matudtod agad na Hindi kayo patudtod. Pero nani mo muna lumulking kaya katamo pong asbok. Litanya da rin, Ginoo, sana po, Ginoo, sana po, Ginoo, sana po. Listahan da rin kaya katang pamangailangan. Well, ako po rin sabihan, mali. Okay. Pero kulang. Kintradusyon tamo pong Katoliko, imeto nga perpektong pangadi, pamakasabi ki nga pong Ginoo, at inyang apat asangkap, mabilis niya mo po ini, acts nga na, A-C-T-S. A, you give your adoration kay nga pong Ginoo. Adore, kapurian. C, contrition or confession. Sorry po Lord, kaya pati nga po natangarapat kong pamagkulang. Apa, nasakit kayong kapara kong tao. C, contrition. Naning A, adoration. C, contrition. T, yapin niya ni, thanksgiving. Salamat po kayong pati nga po, nakabiusan niya po. Ligtas kami po. And S, kanya pa yung supplication. Meaning, pamanyawad ki nga po Ginoo. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Laman niya po yung misa. Kompleto yun. We ask forgiveness, magkumpisal ko king Diyos. We give praise, banal yung Ginoo. We give thanks during the consecration. Yung Ginoo manatili kaya kanti mo rin. Pasalamatan tayong Ginoo. Marapat na siya'y pasalamatan sa Tagalog. And then we ask in the prayers of the faithful. Did you get that? Makanya mo naman kin personal tamong pamanalangin. Takalingwan ing amanong pasalamat. Pero bali po, last note, maligwang pasalamat, potang manawa imbiye. Potang alang kapikakunuan, alang lingas-ngas. Pero what if dadalan tang kapag subukan at mabayat ing daralanan tamo? Ating pandailan para pasalamat. Halimbawa, case in point, yan yung pandemya, dakal may apektuan. Dakal may lingas-ngas. Dakal may walabi. Case in point, August 26, matay tatang. September 5, 10 days after matay ma. Ako rin, may ka-COVID ko. May ito nga punakan ko, may 50-50 yan, may COVID yan naman. Ating panday lang bang pasalamat? Especially, this coming Christmas. Kakanta ko na bintang, Christmas won't be the same without you. Maligwan Pero the answer to the question, yes. Ating dahilan bang pasalamatan niya pamurin? Libutad na rin kapag subukan kimbiye. In fact, karining challenge Kasi maligway ang pasalamatan portang magandang buhay, manaway biye. Pero mas challenging po ang daralang kapag subukan. Naano yung sabyanin kaya kang puso, naano yung amano mo kaya nga pong Ginoo. Kaya dapin, depende nung makanamong lawen yung sitwasyon kimbiye. I remember my professor in college niya po, kaya may nga philosophy subject me. At inyang may nga basong tubig, may nga basong danum. Kebit na yung table makanyan. Kapit na mo po yung danum, yung baso. And then, she began to ask the question, Nano nga kakitiyo, what do you see? Some would say it's half filled.
at inyang kapit ng laman na danum. Some would say, basyo yung kapit na, alayang, eya sapak. Depends on our perspective, kim panlalawe tamo. Makanya mo naman kumbie. Maligwa akong mag-complain kay nga pong Ginoo. Maligwa akong mangutang, Lord, bakit? By the way, I did to confess with you. Tao ko mo, may ngutang. Pero nung lawen may kimataning kasalpantayanan, nung lalaman me, impanlalawe, king bienano man yung mga palyari, ating dahilan. At lawen, impositibo, aluway negatibo. Number one, moment may wala rin ka na akong pengari, Lord, salamat, pamurin. Unang dili, my father reached 82, my mother 79. Malagad mo, karing pengaring, miraras king idadata. Number two, did you know, nag-celebrate lang, not just golden wedding anniversary. Last April 30, they celebrated their 60th wedding anniversary. Eh, maragol ka pa salamatan. Lord, thank you. Pagkalub mo la reting pengari, king kaya kaming biye. Pepara mo la. That thought, na pepara mo la. At ngayon kailangan mo la. Pabalik mo ya. Putang atin yung pepara mo, itong tao kaya kapotang ibalik mo na eh. Pasalamatan mo eh. Thank you po. Number 3, may ka-COVID ko naman. May wala rin pengari. Pero mabiya ko pa. Balo yung tsukong hospital, badari ati Jobson ni, ang poring aluwa pong kateks ko, ang paparening aluwang, sinaw po kitang panahon na itamegi rami at dinami po. Ako makikita sa sarili ko, karanon na yata ang mahulila rin, tao San Simon na ako. When I was spitting blood already, I don't know what lies ahead. Kakamatay ng tatang ko, matay ma ako. Tuki na ako galang. Pero lugod din nga pong ginunga natin. I survived. At bali po na ano pa yung meto nga bagay, mag-motivate, mag-encourage ka na akong talakad. Sabi ko yung sarili ko, pa naman tinok ng duduruting yato. May wala la rin ka na akong pengari. Pero wapi naman dakalabingi, pengari, pamilya nga pong Ginoo. Yung pamilya, yung parokya, the people I met, the people who were with me in those most trying and challenging times. Ako rin po haisip, hanggang ngayon, as I speak to you, makanano kumilabas. The hospital bills, financially, pali naman bilang pari, lana kayo man talaga sweldo. Pero pauli din kaya kayong saup. And the people na pepakit masabalat malasakit, wow. And this parish, I may have lost a biological mother. There is Apong Pilar who will assume the mother role in my life as a priest. So, there's a reason to move on. Talakad. Tuloy ang laban. Uling, dakal pang makapanayang bage, mangay pa bage, iba't king Apong Ginoo. And with that, I thank all those people, all of you, ratang meging kasangkapan ni Apong Ginoo, bang tunay kayong panandaman, ingkayang lugod, at ingkayang bendisyon. Nga na po nitang meto nga writer, just one last point. It is impossible nga na to be grateful and unhappy at the same time. Igwaya po, it is impossible to be grateful and unhappy at the same time. Tutupin. A grateful heart is a joyful heart. A grateful heart is a joyful heart. Bisa kang sayakin kaya kang be, agang nano pang kapag subukan dumalang kaya kang be, mabiyasa kang pasalamat. Mabiyasa kang malikid. Wow, uling reting kapag subukan kaya bero, uling plano ni nga pong Ginoo. Uling reting kapag subukan, dalalabang lalong tataging kaya kang kasapanan, lalong tumibe, lalong ang may palapit kaya nga pong Ginoo. Depende nung makanano mong lawen. Saya ka nung biyasa kang pasalamat.
Makanita nga kakita mo ka Maria kapatad. Makanita mo naman sana ing mayakit kay katamo. Ing pusong mipnong kapasalamatan, puso yang mipnong tula at saya. Tara, naano man ing kay katamong sitwasyon, kondisyon, abayan tayo po. Ingindong Maria, ngening bengi o ngening abak, kingkayang dalit kapasalamatan. Ing puso mipnong kapasalamatan, puso yang mipnong tula at saya. Amen. Kaluguran ko kapatid, taintim tang manaya, kinpanyatang ning Ginoo tang Yesu Kristo, kin kabilugan tang puso, haduan tamo kin kayang pakalulo, nga tamo pong sumabi, Ginoo, datang naka antimong talapagligtas mi. Ulitan tayo po. Ginoo, datang naka antimong tagapagligtas mi. Para karing kaliliring apostol, ding obispo at ding pari, miabye karela ingupayang mamatawad kasalanan, pagmalasakitan desa ng gampanan iting kasaywan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang naka sa antimong tagapagligtas mi. Para karing atyuking upaya, tagkilano sana kaisipan, ban itaguyod daing sablang mayak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang naka antimong tagapagligtas mi. Para karing sablang daralan kaligaligan, mikabos lasan ng mitmong pakalulo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang naka antimong talapagligtas mi. Para kay katangan, dasnan nakatasan ng magbante para kingkayang panyatang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang naka antimong talapagligtas mi. Tanggapan na sa ng Diyos, din kaya katamong kapasalamatan, at din kaya katang kayo donan, kaniting misa, ang timur ni Yino king kayarian ng marigaring kapatang mayamong nabiye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, datang naka antimong talapagligtas mi. King katahimikan na duwan tapong eni, ing sarili tamong kapagnasan. May payang tututal na hanggang Diyos. Ala kang buring mabating. Nune bagkus pagnasan mong miligtas dig sablang tao. Baligdan mo saring panalangin ng kaya kang balayan. At itingan aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
palakad tapo. Manalain kayo, kaluran kong kapatid. Banaling kaya tamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, binyeme kaya kami iting kapigaganakan ng ting ganap a kapanyamban. Ibalik mo kaya sana, king kang kapayapan, at isadyang magmasusi, kimpanyatang ning talapagligtas mi, uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo, At keko antemorin, nayo reng puso yo, makayat nano king gino. pasalamatan tayo ing ginu, at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat, dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos kinalanggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Pisyag dering anghel, o ding sablang propeta, ing kayang panyatang. Dela na ning indong biren, king kayang sepupunan, kambening alang kasim parang lugod. Si Janing wana tala paminyag, ing kayang panyatang, at pepakilala niya ka rin tao, inyang dinatang ne. Uli ninge mo na nung lugod na kay katamo, kitna nakatang tula, ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, yung misteryo ning kayang pangabait. Kanita po tang datang ne, das na nakatang masigasig, makabante, at manalangin, kabang din puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Unihita kang bering sa blang koro ring anghel karing banuwa, daralit ming kaya kang ligaya, laing makiabe lang tok ng babi kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunekapin banaloy pa iking panibataning sablang kabanalan. Uli ita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayo yami dahon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinapit pe pasalamat siya kaya piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyain ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko ka niti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, panketa mi patawaran la rin kasalanan, daptang iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan,
ngini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi ake kay tintinape ng biya ting kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba aming pagamwa mo, king kami nga sanong may sulusulo, ing katawang at dayang Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may way pa yung Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, i Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, at gawan mo kayang karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kayabe ng Mariing Birhen ni Diyos, isa Jose kayong esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayin tuto, kagong ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, King Alananga. Ngini manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod, kingip pa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami, Ginoo, kisablang marok, malugod ng ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kay mikabus king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos.
o ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayan kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan may ampong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanangga. Amen. Ing kapayapan ng ginumanatilia sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Bakit tangin ni Mika kami atong tamo king kapayapaan ng Kristo? Kapayapaan kaya kayo nga po. Cordero Niños, pamilala ko, ing kasalanan niyato. Makaluluwan mo kami. Cordero Niños, pamilala ko, ing kasalanan niyato. Makaluluwan mo kami. Cordero Niños, pamilala ko, ing kasalanan niyato. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, Kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo i Kristo, ing Diyos at tapat king kayang pangako. Yang nilako king kasalanan ng yato, mapalad tamongan itamong mayawos king apunaning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miye nga mano mo, at kumayap na ako. Talakad tapo. Ing katawan ng Kristo, Amen. Karing at tsuking pibale-bale, abe-abe tayong pangadyan ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ingat tsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka migit king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit kaya tanggap kay sakramento. Ume kamuman espiritual kenim puso ko. Kakaulan da ka bala mawari tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Tinamnam ka, pastunin Israel, datang ka't ikapusmo kami.
Datang na sana ihaldo, ihaldo, ning pamagligtas mo. Tanawat sa giwang pasi, bayu-bayong sanga, bayong bulong at bayong bunga. Makiramdam ka, Pastor ng Israel, datang ka, ikapos mo kami. Makiramdam ka, Pastor ng Israel, datang ka, iligtas mo kami. Dinulawan ng tanawan, upaste kang tenang, at layon pepalango. Malalan at milalako, nabiye umenak at diligan meti paniki menak. Makiramdam ka, Pastor ng Israel, datang ka, ikapos mo kami. Makiramdam ka, Pastor ng Israel, datang ka, iligtas mo kami. Nino, bakit lesang ringbang na ningkabun, itam na nanupas. Manang daralan nagtalante, bunga mabindikot lulubante at pandamu sakan. Iramdam ka, Pastor ng Israel, datang ka, ikapos mo kami. Makiramdam ka, Pastor ng Israel, datang ka, iligtas mo kami. Datang na kaginulang kumihalo, impeni daratang dalumdum daralan. Datang na kaginung at ikapos mo, tingalon maragul, ingangin masikan. Kabanig dararan kong takot, pagkalandanon, at kapit kapon mo. Ikain inuko, at Diyos ninyeku, datang na Panginoon, at ikapos mo ko. Datang na Panginoon, album ngayinalo, impeni daratang dalumdum darara. Datang na Panginoon, at ikapos mo ko, ingalon maragun, ingangin masikan. Manalangin tamo. O ipaming malugod, pasiknangan mo kaya sana kapamilataning sakramentong tingkap mi. Sa upan mo kayang luwal, bansalubong king kaya kaming talapagligtas, at mga intulid king biye alananga, kapamilataning biyeming patutu king kaya kang kasalpantayanan.
Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Abilis, paganaka, karendarat ang kapidatis, luklok ka po sagli. I hope that TV monitor are working. O rin po rin kaya katampong activities, please focus to the monitors. Baka nita, blockin rin schedule po. December 24, panyalubong king kaya katang kapaskuan. Alas 8 po ning bengi. Kaya po king parokya. We expect, of course, dahil tao. So we plan for contingency. Nung medyo late tamo pong bagya o sinapak na kayo ni Kilupisamban, we have the parish center, ang po kening Arapacho. 8 o'clock po ito ng bengi. Tang kapaskuan, alas 7 na po ng abak, in kaya katampong misa, tukiya po yung binyag, itang alas 11. December 26 is a Sunday, piyesta na po ng Sagrada Familia, Sunday, alas 7 po, in kaya katamong misa, tukiya po yung binyag, itang alas 11. Itang December 31, panyalubong, king Bayong Banwa, alas 8 yan naman po yung misa. Kaya yan naman po parokya. January 1, itang Bayong Banwa mismo, alas 7 na yan ng abak, tukiya po yung binyag tang alas 11. January 2, it's a Sunday, we will have a regular 7 a.m. Mass only on January 2 at papong magana pabinyag ketang aldong ita. Secondly, dakal salamat, alang sawang pasalamat kaya kayungan, migdala karinig kaya katampong item for today, which is naningeni? Corn beef ngeni, yeah. 73 pieces of corned beef. Dakal po salamat karing mekisan metong. Pasibahay po, sana po panikwanan tamo makapag-participate kanini, aldoldo niya po. At bukas po yung katamong dala, aduang sardinas, ang po pang sausage niya po. Namin po rin po, tatin pong first time din tang Kenny, initiative niya po ng sentro ng Pakalulu, karen Pakakalulu, our Church of the Poor program initiated this Dita Ka Dake Maragula Bage project niya po. Ganaganang chapel sakop na po ng parokya, Aldoldo magdala pong certain item, particular item, at kaybat na po niti irepakya po, at we have identified the poorest of the poor, o ratang lubos mangailangan pong kaparokya tam ngayon ng Pasko, at tarantala pong saya at tula. Nya, iganagana pong kayong sasawop, miras ng po karel, takal po salamat. At yung pa po nga liwang tatagal, yes, pwede pa po, if you miss, for example, yung aliwang items in the past days, pwede ko pong tagal. Yan po. So, bukas po, sana adala tayo itang item, kaya katamo pong adwanan. Dahil salamat for today's collaborators, din lagyong mesang bitlanan din, din kaya katang lay collaborators, takal po salamat. Yan, to all the religious mandated organizations, hanggang yan, ipanyad sad, sakriping karelang sakripisyong babye, bang kanita ayon tabayan da katamo kaniting misa, da kasalamat kaya kayo. To our live Facebook viewers, hindi bumibitaw, maraming pong salamat. Anong oras po dyan sa inyo? Sa mga parte ng mundo, maraming pong salamat sa patuloy na pagsama ninyo sa amin sa mga activities namin dito. Kaya Raklamporela, Kapampangan, Simonians, all over the world, pati na po ring deboto ng Apong Pilar at ng Katampong Parokya. Thank you po sa inyo pong pag-antabay palagi. Ikit tamo po sa bahay bukas para king kawalong Aldo, ng kaya katampong pamagsibang bengen. Doon naman pong Aldo, banga kompleto tayo po yung siyam, benging pamagsadya, king kapiastan ng kapanganakan ng kaya katanga pong ginunya. Sana po, ipanyad sa tamo po, alo ko mapagaltana, pero pasaw tamo king apong ginu, bang akabyusan tamongan, at kompleto tayo po yung kaya katamong pasalamat king apong ginu. Talakad ko po ngayon, tanggapan niya yung bendisyon ating pamupos. Inginu manatili kaya kayo, At keka antemorin. at bendisyonan na kayo ni Diyos, may pahing tutukan, berin kaya akong pamilya, kilagyo ng ipampo ng anak ampo ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Kumain ako king kapayapan, mi papasyag, king kayapan at ganaka ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Masibay po maya payapa kaya kayo, and have a blessed day ahead.
convenient.